ya re nna ke na le no wetse re ka nna ke na no ke o ke tja o a di bona kwana le tinna ke sa ibone ngimamele mala ka ipraka usamsotela ke understand ke media une violence brother asleden pa violent ngumputa ke na no akina violent ke na akina no wanna oh tum postalo di lurna ke na jona au bereki my brother relax usalwana akilwi or no idea or krele no etla Ona rona retsa siku machine ungatata stay calm don't the machine it repeat the keys or a two piece forget no matter the kitchen empilo is a costa goge nama all-star Bonani bakweli bami abahle emakhaya we back again bafethu njengenjwayelo it's your boy bafethu Rich Ntona Sekasi Ntona Macry nice bafethu niyazi ukuthi mangilapha mngweni ngisuka ngibhalele khona okhalayo khona ufuna usizo bafethu uma isister bafethu sibhalele namhlanje ukhala ngeout yakhe kuthi lapha endlini la bahlala khona unenyoka ehlanza imali every day bafethu so ngifuna ukuthi ngigijimele khona sozwana ngama brother ukuthi kahle uthini ngale ndaba yenyoka ende why lethi inyoka la kunomntwana khona nomfazi wakhe khona bafethu ngithanda nonke lapha emakhaya ngendawo tha Sisanele kanjani? Ngiyaphila wena njani? Ngiyaphila my sister ukhuluma no Rich la from Rich Nation TV la. Ngilakho uzungibhalela ungibizile phela my sister. Ubizwe yini sisanele khuluma no sisanele nginenkinga la ngebaby daddy yami seyishintshile sengenzela itayile engazazi. Kenzakala Mr. Akasasupport umntana khona into angasayenzi. Khona enye into evelile vele. Bengithe other day ngicleaner lapha eRomini. Sengathi mangicleaner ngahlangana nenyoka enyoka yakhona ihlanza imali eningi so ngimangela ukuthi why aba nenyoka endlini uthi like uyayibona inyoka yakhona mayihlanza imali or wena like ubona after isikhathi sekunemali egcwele phansi after isikhathi ngimangalo phela because akasebenzi imali ithathaphi uwondlwa yimi ubondlwa yimi so lenyoka le ihlala like in a room layo or ihlala like anywhere la endlini kune cage nakhona lela cage vele bengalinaki ngithe ngathi one day ngesikhathi vele ngiclean mangithi ngivule ngihlangana nenyoka etrauma ungasabi my sister bengithukile bengimangala ukuthi ayibo ibuyapi yona lenyoka le because isihlala si2 plus nomntwana so uma brother yena mambuza uthini ngale ndaba yenyoka bekangalala endlini so like angithola ngechance ukuthi ngakhuluma naye mara okay nakayi1 like awuzamanga ukuthi maybe uhlala naye phansi umbuzo ukuthi mfethu lento le lapha ekitchen yini uba umuntu wakhona mangimbuza like ngathi angazi kholimitha edlayo ngale nyoka okay my style singathi isikhathi yabona uyamsupport njengoba bengisho ukuthi akasebenzi yena ubaby daddy usupportwa yimi so yena akafuna ukuba yila machida laba asupportelwa abafazi that's why maybe aze neplan ukuthi athole inyoka sithi vela because bangathi manje uthola boyfriend angalwa okay so master njengoba thina size la mina ngifuna ungitshela ukuthi like thina ufuna sikusize ngani kahle ngifuna ukuthi angitshele ukuthi kwenzakalani ngale nyoka elapha endlini because ngibhadala irent and ngifuna ukuthi ukumbuza ukuthi why angasupport umntwana why kumele aze asupportwe intombazana ibaby mama awumjida amanye amajida ayasebenza asupporta abantwana babo so because nami angisamfuni because angeke ngihlale nenyoka mele ahambe nenyoka yakhe lapha kwami yimi ngibhadala irent ngithenga ukudla nje yonke into yimi okay my style singadle isikhathi into esayicela ukuthi selapha ebhasini usigaya number yakhe singifonele siza ukuthi ukuphi and then siyasingena endabeni unless wazi vele ukuthi ukhona endlini singaya straight khona la ajwayele ukuhlala khona namanye amajida I'm sure singamthola lapho okay my style singadle isikhathi asiye kuye siza ukuthi uthini
Sisters. Manje njengoba simfonelile my brother uthi semthola kuphi? Khona le ndawo ajwayele ukuhlala kuyo and emajideni vele emajideni. ngijwayele ukumthola khona. Yeah, singamthola lapho uhleli nje. Njengoba ngisho Yikula majida la hlela. Yeah, uye lo yawo skip esimhlophe. To skip esimhlophe. Yes. Oh, okay. Ready from Jen? Yeah, XX emergency? Hola ni crane bafethu? Nami ngimnandi bafo mnandi. Le nakhe mnandi bafo khuluma no Rich la from Rich Nation TV ne. Ngihamba no sis la ngabe amazi sis ngicozoma ngapha my sister. Ama camera shoot impilo ka my sister khuleka mpintshama. Crane bafo? Kumnandi. Le nakhe mnandi man. My sister ngicothlale ngapha. Braka rtlile mo cause re ngwaletse ke my sister bona. My sister ona le bothata and ona le taba ba tla ngo relukisa bona. So re ka khona mo fana ko go rapole o to re tlile ka mo. Hayi bole. Ayina flow. Bole. Okay my sister. mina la kuwe ngize ngokuthi khona into engangiphathi kahle. Sesicale nini mina nawe ukuhlala nenyoka endlini? Nyoka. Hayi nakizibi dawe ya nyoka. Akizibi. Awutsibi taba ya. Akizibi. Ubulela maka my sister. Babulela maka. Ngihlala nawe kanjani? Uboningi na original no wana. Angisho ngiyakutshela. Ngihlala phaya bengiklina manje ngibona inyoka. Wayibona kuyama kuri kya hawo nakunanoka. Akinanoka. Awuna no mpha. Akinanoka. Ebafethu impintsheni le. Kujama jida nakunanoka. Niyacaba ukuthi impintsheni inenyoka ehlanza inyoka. Hayi, limakatsi bisilo nakunanoka. Akinanoka. Kokuqala awusebenzi. Wona utontela bathu di camera more nakunanoka nina. No, relax bafethu asili bafethu ngisize ku my brother. Size ku my brother thina asili bafethu. Azizwaneni crane my brother usikalwana my brother akunakhesa next la akunakhesa next mara no witwa ya rena ke na no witwa ka nna ke na no tiwe ke tsa o a di bona kwana le tinna ke sa ipo mamele ngifuna ka ibraka usamsotela ke understand ke miri ya une violence brother student pa violent ngumputa ke na no akina violent ke na akina no wana tumphotolo di lurna ke na jona ke au bereki my brother relax usalwana akilwi or no idea or no idea or krele no etlatsa nchelete ka motho tshete ke amang na ke itse no or ke aga bo one foster ke aga na or ke amang uthatha imali ungasebenzi kokuqala wondlwa yimi umngani wenu wondlwa yimi na ke abereka wena go siwe ke nyako surprise ke nyako dialo le di botsa ke khuluma iqiniso ukuthi nenyoka mina akina no manje ke bereka le khwala ba le chelete ko Boxback uqani nibeleka mina ngathi akirebe ke nyako surprise ke nyako rekela le di sharp re ngi phile sharp hayi nathi participate mina ngifuna ukuthi wondla umntwana wakho kuqala mina ngifuna next ngiyazi kuzondla so awungitshene next mina ngifuna 100 rand angikuthanda ngisakufuni vele ngifuna ukuthi ungitshele why 1000 rand ngizomisa katabano my brother no akitsi nataba no akitsi ke kwa ka wena yuwe iqiniso njengomuntu ofayo wakukhuluma iqiniso ofelethi ke ana iqiniso nakina no no iqiniso awusebenzi awunani akusebenzi ka ka ke okay braka my sister okay fine asenza mbathungoro wana ndeke didapara 1000 mamela 1000 ke tla fa chelta ao ke abereka nna ke bereka le go kwa Boxback uthumile ning ke thumile ke khajana ke na le treatment no nna ke my brother ra dumelo re bereka le go kwa Boxback le na le chelete a rutlwane mo ntho a ithotseng kontlong ke eng eo a ke tsebe bone ke yena na wena wa ke sa itse tlala se 2 na wena ke sa itse my sister like yenzakale yena ukuze like ufike lapho ukuthi uhlangane naye inyoka yakhona ukhonile maybe ukushaya isithombe nyana ukuthi like uzokhona ukusibonisa no cause like bengithukile cause ngishocked ukuthi inyoka kanjani sihlala sithuka futhi ivalelwe ngasho kube bengavalelwanga ihlanza imali engakanani my sister imali eningi cheleteni eningi imali eningi igcwala indlu yonke imali le iningi my brother kupumfe yona wayiphika kirweni ifeni naye ngizoyibala kita ufake sa zurgyama lina zurgyama awutsibi lo akizurgyama my sister kusho ukuthi lenyoka yakho iyazuwe musi anyeke sihlala sithu kusebenza mina mama umntwana baba umntwana next ntazi ukuhlala estradini bamba amaphanti nabangani bakhe ke bereka ko Boxback nna wayibonga ngitshela ukuthi uyabereka bekine go surprise akere bekine go dialo tse di sha my brother chale varu no ke ha umpetsi ka fela re rata chele jakina no mfetike bazibala kae batho re fa di no wana ke batsebela kae bahlanya lo muntu wakho
Mabrada ungayingena sizanga kungayingena Thama yes ungayingena ungayingena azanga kuwa wayona picture upapa mara wa tsiba ra kina no waga re phela ka muka mabrada mone nyoku nenyoka sitshela ivalo ngikutshela ukuthi akina no ke tla itshaka eno awuna no akina no my sister angisamfuni Alright, nice. awusanyaka nemali yakhe yenyoka yemithi unokuthi awuna buthaka bare uri ambuthe niturwa jo usana chelete sifuna imali thina singamantombazana uzojola nobani ungasebenzi ufuna ukondla intombazana mara bonrata ke sina chelete hayi sekuphelile ke bonrata nakina no bare chayile angisho wena ufuna ukukhuluma iqiniso ngenye bare felile tabaleni aributse var if no ke hawo anthala bra anthala nakina no yamakahamba uthatha impahla uthatha le nyoka yakhe angifuni ukuyibona mina inyoka la ikitshaka kya ka no ene uyitla itshiya wena is either way future uyicha kana ke tsibi akitsibi okay fine manje okay fine njengoba manje nihlukaniswa inyoka umuntu wana rimetsa jwang my brother mela support akunakuthi wena as papa ngwana tshwantse support ngwana ntshole itsela lahlakanisa ke 50-50 yona e taba ino ba so da no re o supportise ngwana batho ngwana o re wena ko wena mjita tshwantse o emelele wena o ile ophanda le machita ma ali na ke a bereka mfiti ke bereka boss bag chelete ke ayithwara mela imali yakho nanoma ungayilethanga nandaba because vele usually yimi ngisupport umntwana yimi ngibhadali imali ecrash ngithengela umntwana impahla nna ngwana ka mthlokomela ke nna le yena le nna be ke mthlokomela ngwana o le nna ka eng akina chelete mara ke nna le yena usalwana akelwani radumelana no uri wena rena re vai o tlo vaya o ye ko rumong ya my sister o nke diaparo tsao le no ya o tswe so akere akere wena a o batlo re botsaneng and then my sister le relationship ya lena e fedile ntse e tlo tlhakantshang ke ngwana fela ke ngwana ke ngwana na ta okay haina flop my sister ra le bona ka braka ne hana flop ona tlo ntele batho ke me o lateno ke to gama my brother usayetsa ke msadi mtho sikayetsa my sister ntela simele ngapha sikhulume na baba my brother king no setsolwana my sister njengoba sizela my sister ispan sethu sikuphathe kanjani my sister njengoba ukhonile ukukhuluma naye vele ubhodlile and then okay even though ayiphika indaba yakhe but uzizwa kanjani njengoba sifike la ngijabulile kakhulu ngokuthi vele ningincedile dala vele ngingasamfuni because ayikho into ayenzayo namanje njengoba thuzo support umntana usupport umntana le hayi umntanami okay my sister into engizokucela yona njengoba manje asho ukuthi uzokukhomba thina masambile ngiyacela if waza lapha endlini azama ukuyenza enye into snacks ongekho happy ngani umreport emaphoyiseni ngiyomvulela icase ne protection order ungayishaya so that once angene ejardini sekalwa nomthetho manje angithi so yeah into sezonhlanganisa wena naye umntwana right if wena awusafuna ukumbona phambi kwakho it's fine uzoza thatha umntana ahambe kanjalo angivumi no phela naye usase ithayima lomntwana regardless ukuthi nicabene but i50% yakhe kwamela ayithole naye yazi maka enyokeni umntana mayodla imithi lekibo mshap okay my sister ngicela umele lapha ebhasini ngikhulume nababuyela ngizobuya lapho kuwe before ngapha Mzansi ay bafethu ayinizibonele bafethu sifikile la emakasana uma brother uriyena no hospana box pack le khweng la hayi so bafethu mina ngimpikise but sizozama ukuthi maybe sithumela abantu baye lapha abantu abadila ngazo lezinto zama animal baye lapha bayobheka mhlambe bazoyithola bafethu because ugazi uthi yena akazi mix kuba ngathi uma isister yahlanya but bafethu sizozama konke kusemandleni iRich Nation TV njengenjalo ningendawo ngakhohlwa ukulike ni share niphinde subscribe bafethu ngiyancanywa cha